yatugiriye kandi byaradushimishije kubana nawe sinongera kubivuga. Yabonye ibyangombwa byo gutraveringa byamugezeho mu saa 8 amasaha inafata indege. Murumva kugura tike y'iminota mike isigaye ugahita uza ugahitira mu giterane. Munyemere dukomere Imana amashimwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turakwiteguye mu kwezi kwa 8 kandi ni vuba cyane. Icyo ntitwagikomera amashyi. Icyo bisaba kugira ngo bizakunde bizakorwa. Twashobora kuguha impano, kwizera karanyumva karumva impamvu wowe wakwizera mu bikorwa uvuge gahunda yo uvuga amakuru. Ariko reka sabe kandi yatambuka hano shaka niba ari hafi nari namubonye niyo materaniro ya nyuma tubanyemo na Frank. Ejo uzamujyane mu mujyi hafi y'urusengero uhere ku kirenge umukorere ikintu ciza twebwe tuzabikora. Azi kureba ibintu, azi kwambika abantu, hanyuma igitaramo ciza turashaka. Reka tugusengere, reka turambure ibiganza twese. Sinzi niba na Petit Frere wari hano nawe naze ntabwo yaje. Mana nkuru, Mana nziza, Mana yo kwizerwa, umuhamagaye muri sezo yiwe, umuhamagaye mu mbaraga z'ikirenga, urimo uramukoresha mu gihugu turimo no mu mahanga, urimo uramukoresha mu mavuta y'urundi rwego n'izindi mbaraga. Niwe wamuhamagaye Yesu. Iki ni igihe ciwe, igihe umuhaye mikrofone, igihe umugabije amahanga. Ijambo rye riravuga ngo nsaba nzakugabira amahanga. Alimo lide joro mangaladrike ikerema ngoro mangaladishe negros. Uburinzi ijambo, uburinzi bw'amasengesho, uburinzi bw'inshuti nziza, ibihe bikomeye atigeze agira. Kuva none Mwami imiryango migari ikinguke, twishimiye muri mahaya akora, wagure cyane. Ndagushima yuko uri Imana yumva, umva ibyo twavuze mu mvugo zumvikana, ukumva n'ibyo twavuze mu ndimi no mu masengesho atavuga. Tugukomeye amashyi menshi tugushimira. Yeme dukomere amashyi menshi. Ushize nje kugenda narasezeye ndarira abantu bamwe bakaza banseka nariza, ariko isungana hari cyaza kimeza. Uyu musozi nawo uboneyeho umugisha. Amen. Komurana igeni no shati yanje beze, komurana n'ipantaro, ibi nibyo zishimo zanje. Nahanga Imana izinyura kugira ngo ngirire neza. Bampaye amahirwe naje ngakandagira, unaje ndira hakurya. Naza mbabwira ejo ndababwira ngo abanyamerika bampaye ibyangombwa bigogoreye. Sinza nicara hasi kandi kuko tuzaza. Ubwo numva kera nabakumbuye, kubera ko iri iwacu gusubira kubona public ingana gutya na shift zihariye. Umuriro waratse, bamwe bazasohoka abandi babinjira. Ukaza usohoka uja gutara mukabona abandi ko barasohoka binjira. Ese ko mbasize hano niye? Ariko kandi abantu babikeneye nabo kuza muzoze nyine, muzoze. Nari babwiye ngo ikicuya naza gasohoka gutya ngagitegesha moto ngashika imuhira ngege numagaye kubera imbeho. Ariko nyine ubu nyine iyo si kinyagirwa iyo mbeho yarashize. Yesu wangiriye neza. Amen. Nabonye ukuboko kw'Imana kuva ngeze hano, ndabashimiye.
ariko tuzagaruka ejo bundi kandi tuzagira ibihe byiza cyane. Rero kubera ko umwanya wagiye, mureke dusirimbe. Harabura ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi gusa, amezi nk'atatu cyangwa ane, tugasubira tukagaruka. Noneho nzoza kare ko ku cyumweru igitaramo kizotangira kana kazi rimwe, twama tugenda kugeza kirangi. Fatira umuntu ukwegereye mu kiganza, mubwire ijambo ryiza riri ku mutima wawe, hanyuma dusirimbire Imana, tuze gutwara gutanga umwanya. Imana ibahe umugisha. Bishop ndabashimiye cyane, Alarme ndabashimiye, naje ninze nyine ariko sinobasobanurira. Iyi weekend nagize akazi kenshi niko nobyita, ariko ndashima Imana ku bwanyu. Alarme True Promises, jewe sinza nandika indirimbo karimwe gakaza kakangwaho kama karirimba, ariko nizanyu zitunze zambwira abantu bagabo muzamuhimba babishoboye, n'umara naje muzimbe naje zitamike abakristo iyo nibagiwe ya ndirimbo wamungari ambwira ko nkunda muri munsi nimwiza kuruta uko bivuga, amenyera kuri zoni tamutegereza sinzabwirwa, ambwira ko nkunda muri munsi nimwiza kuruta uko bivuga, amenyera kuri zoni kuri ibindi bivuga ngo Imana yacu ngo ni umugenga w'ibihe, wimenya zose n'ibitarabaho, ngo kandi igenera umuntu wese imukwiye mu gihe cyazo. Ahasigaye subiza umuyobozi wa gahunda umwanya. Piano.
mwakoze wamayinga biri hano sibyari ngombwa kukivuga ariko mureke mucumve nabiravuga ngo wirate yirate Kristo. Izo mvuze abantu tubana tuvugana ubuzima bwa munsi barabizi. Sinzi niba kumvira imubwiye na gatanu. Bwana sifiwe. Bino bintu dukora biri ubuzima. Bivana nuko wabisize. Bivana nuko wabitaho. Sike kubikora unyine ariko ndaje kurangiza nabikoze. Abantu bose banyandikiye message bakeneye ko barambika ibiganza n'abandi bage batuma abana ninja kumara ndabibarambikaho. Hari n'udusume gatungaye gatahanyije ubundi tw'abantu muze kundeba tubahe. Bwana sifiwe. Noneho twarasoza bacu bakaza bansereza. Nawe tebisi bamenya nanje ingene bimeze. Ariko iyo duhagaze mu bushobozi bw'Imana fata umuntu kwegere mu kiganza kijambo mwatura itoki kuri senti papa musengere musabire narangiza mu kunga na gatanu nawe ushikisha ifite safari. Bwana sifiwe. None tugiye kuva ngo sibere n'inyuma ukore acte prophétique usenguruke nibiba na ngombwa abantu gucana cyane bo uri ubwiza bw'Imana uzenguruke uce kuri mugenzi wawe uzenguruke ndogo bana uramuzi Imana babwire kama ka 7 kamenga amasezerano kangana kuko babwire na kandi kumukunga kadufashe na gatanu gazuka gachoka
ubwiza bw'Imana muri aha ari utuntu two gusigara kerekana umutaya garagaza sebe umana nanje umunsi ukuze urije babina gushaka nibura ose wumvisha
amashima ma bishop na bishop kanije nababaye ko tugiye gutara mu mugoroba nyuma ndababonye ariko babishimye ko muje tugiye kuvuga ari ku ijambo ryawe